بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو دعوتو خينا بقى جراتن بكم جرتن التين أجن ربي سنرت أجرات وجا سجنتات هنا تيروتنا قبلنا ولد من جرة الحمد لله خنا جام بولشة أولشة روتنا ولد ندبسه قال نسام بدين جتا شير قد أول بران جاء سجنتات هنا تنبيا را حيستي قافي نوراسا نور جرت ولله إن شاء الله أشيمودا تليفون سنيبنا ورين دولتني قافش وربادنيس تليفونا سنيبنا خمجرشان جاتمي خنرت يمو وكهند ولا كمبيوتر ورابان جرو تليفونا ورابا جران تيب يرو اسم دولتن لايف ما سلادا وجا جرتن تنو اسم جلات دانشتو ملا سنيفو خرما لكويسرو تسني خني نوتين دولتن يرو قباب دو بودا سنيبنا إن شاء الله أي شيء كمان قصو سلامتا جانيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديادا ينا جزاكم الله خير جزاء وأن نلافس إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى نلافس ديبي غافيتي سنغرتي تدوفتي سني ديبي سوفتا تافي غونا غرغرتي استاذ غني انا ستي ارغتنين كستي سني ديبي ان شاء الله باذن الله رب أي شيخنا غافي دررتي غافنورا نما إن سلام نتوكو سلامتا نمانجي ديبي سوفي نيجي غافتشونو نيجي أوانجو غافتن نما سلام نتوكو السلام عليكم يو يتين أكمل كسيمي غراوزت شريعة الإسلام وانجت نما غرتي كافرة توكو لا تبدأ بالسلام سلام تاني نيجالينا جرا سلام تاني نيجالون دوركا سلاو تاريخ الصلاة أما نمني غرتي أما سلام هنجيرو جو غرتي هنجيرو سلاني وني صلاة جامع انجرو خرافاتا نمني جو انجرو كويتو كو صلاة كويتو كو ديسا ني تلسوم ما رايچو تنافو نمتو كو غرتي خمقا محمد في آدمي خغرتي مسلم في انجو كويتو تربان تو صلاة تربان كان ديسو السلام عليكم يتين ومان قبو يوني السلام عليكم وسنجو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جلادي بفتا أكس أسمانو شيخ نمني كافرة خنمان سلام بكما سن خوامرمو فنفتي ديبو خكافر ما صار راجع كيفتو يو سلام دانا مانجي مال جنين فيادي بادية بيتينا قيسون جافي بريدو حديث سياقتي الباني في دي عبد الله بن عمر قاف تكو خيا نصارى تكو دوم بخني السلام عليكم جيني نصارى تو بخي رد علي جين رد ديفيس نا ديفيس جين السلام عليكم يدي عبد الله بن عمر ولكن صحابه سنين رام فدملي خغرتي ورقه خطبي السلام عليكم ورحمه الله جي كافران غرتي ورقه خطبي في لنجرا الباني ني فدا كافران السلام عليكم جتون إذن ديام يؤتي السلام عليكم إني سنجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جل ديبست سيقول نمتك كافرة في مسلمني والكيس جرو أتي السلام عليكم جتون إذن ديس أما سيقول إسلام نسنا سجل ديبست نمني كافرة تكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سر الدري باسي تكتكت يو خسنجو تاتي سلام عليك يو سنجي وعليك هتان أكغرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يهودان قوت يوم نمني كافرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جدًا دي سلامات صلاة الليل بعد والله لا إله قبول والله لا قبول ما شاء الله أسمانو بيتا غافي وين مثلا نتنا وين نك ألفانيا تشوني تها وانا كنا هنلي واحد دولفا أتي نمشيجا شهاداني كبا itu mungkin tanah itu masalah beta salat adana tu khilaf خلاف قد أقرتي بين العلماء ترك الصلاة فقد كفر سيقله سنين كفر غرغرمان تينيا بيتنما قرتي كافرة ترك الصلاة جي فمن ترك الصلاة فقد كفر جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه كفر جرا ولكن هل تارك الصلاة يكفر أم لا خلاف قد أجر العلماء يدو تارك الصلاة الدباسا يو إني قرتي صلاة ننجر جي قوتو دي سيقله سنسلاو خلاف نخسنجر كفر ماسا ولكن تم يرول دبن تارك الصلاة تربان تكو صلاة تربان خانديسو سيقله خجماء قف صلاته خنا خرول دبن سيقله هل يكفر أم لا يكفر ولكن كبار العلماء قرقدون ومنهم ورقة قرتي شيخ الإسلام تيمية إمام شافي
وكذلك الباني والشيخ محمد ولو ورقرتي تارك الصلاة يوغر تكاسلا صلاة يعني صلاة تربان تاران كبو مار رجي تربان تو صلاة تربان كو كديسو لا يكفر لا يخرج من الملة ونم بانف مالي فيوته نمني قرتي أما علماء الإجاز علماء ينقري وانجان تارك الصلاة كافر يخرج من الملة جان سيمين ابن باز سيمين ما يرى تراديبه ابن باز ورقرتي علماء الإجاز على الشيخ كن ورنجان يخرج من الملة ملة حسابه وانجاني ورخنا الحديث رواية مسلمة كم قوتن أخرجوا من كان مسكال ذراك البيسا خيس جروباسا لم تشوفون قرتي لم يعمل خير قط تجتوجر تتكا وانت كنت لقيني لا توي دمله تويني ربي توكيتشا ربي تني امنا ولكن مو غافك يا امان نبه لم تشوفون اذا تارك الصلاه اين يراي ربي تكوني امن اكسي تنافو تارك الصلاه لا يكفر جاني قرتي دليل اوجي كست قرتي في دني ولكن مو على خطر تارك الصلاه نمني قرتي صلاه على خطر قرتي على شفا وفرتني سن رجرايچو خطر ادو قرتي صلاه ديسون برباچسو خرا كفر انما وفت صلاه ديسون ممنوع ايچو صلاه قبل صلاه مو قبل نمني صلاه فايدان قبو ايوه بيا امريكا تنخيسا بيرا مسلم جيجرا مقوما نساتو نمني مسلم الله ني دوغا وان كنا هندينو ني دوغن مقا نساتو بيرا مسلم جا خينيا جري نمني مسلم هندي دوغا ونخن بيا تينتي بيرا كما فرشوتي لغچو توري غبي يابا نخنمو ايغلمين جرا ونخن كمي نوري بيا غما تنجري فري فروم الكول جانيدي غرتي بيا لي جرا بر فري فروم الكول جانيدي الكول را غرتي فري دومان قبو جاني جيرا بيا لي سيغلي وني فري فروم الكول ني جامان جيرو سيغلي بيران كون خيس مسلماتي كون كافراتي سيغلي دوغادين تون يسمونها بغير اسمها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ما دام ونيتم فرشو سيغليت غربورا ديمرا وانا دادارا خلق مدينه خنغرنا دولچن ونيتون انغبسي نما مچيسو تكتي غرتي وني غورن تنافو لغاتي غرتي كافراتي جاني وني غرتي بيرا مسلم وني جامانجيرو الرما فغاچو صلاه أصو أذان رجاني وبودان سنو كم تيجي على ما جن شيخ فخلف من بعدهم خلف بودان سو غرتي أدوم أذان رجاني يو أسري تاتي فكين يا ذا خرطة كاتشنا في جزء مخريمني دقيقة صدوم فا في خاني صلاته سنيمي بودان سون ربي سبحانه وتعالى ورخنا الرادو بتجرا فخلف من بعدهم خلف أداء الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف الفرق بين الخلف والخلف الفرق بين الخلف والخلف خلف يوجان ورا الشرير نما بودان خلف يوجان ورا غرتي خير نما بودان فخلف من بعدهم خلف جي ربي سبحانه وتعالى دلو تكون بودان دو فغرتي اداء الصلاه واتبعوا الشهوات اداء الصلاه بمعنى صلاه يرو ملي صلاه اخر عن وقتها يرو يصير غرتي باسنيچو اكمل يرو غرتي اجيسني بودر صلاه واتبعوا الشهوات إذا اتباع الشهوة فإننا لبو جلدهم في نملكون صلاة يودد عن سايجو ودد بابس تناف رسول الله صلوات ربي السلام عليه ربي سبحانه وتعالى ويتقرتي قافل ولا أهداب ولا خندق ولا خندق إرتي صلاة قرتي زوري أسري مالي بيزي قران قرتي جهادرتي وسمي رام فتني ودود إني رام فني بيزي قتا يروتو وان تيراني تو جهادتي وان جراني أكس أنا ربي سبحانه وتعالى رسولي صلوات ربي السلام عليه مخريب الرس صلاة دوبا جوا صلاة ناني ربي سبحانه وتعالى آية خنا تبوسي جيم نتيميان فتاوى خيز النفدا ربي سبحانه وتعالى آية خنا تبوسي حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أكس جي ربي سبحانه وتعالى بك جهاداتي صلاة بودعان سودورك ربي سبحانه وتعالى كيسا واسري رتي أسري تيفدا صلاة شنانو تيفدا ربي سبحانه وتعالى إيجا قرتي جهادا فرسوله صلوات ربي السلام عليه بودعان سو غنا دورك فكيف نما دلقا في جي قرتي دلقا بودعان أكد وجي دكانا جي دلقا ماري دا بالبيل رتاون موبايل رتاون بكنتاني تاون صلاة دو أذان دقيو بودانس هذا خطر عظيم يجو جهاد رتي دوركي يرو جهادا اون تايم يرو رتي ركا تكو يخاو لما قد صلاة جي ربي سبحانه وتعالى
دور كي قافسني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جهاد الرتلة أزرين غونف فكيف أنا مدلقا في غونف أزري بربادو يجو انتهتو يجو جرى ومن شاغلون أكس أكس salaanni jabeenya isaa irraa saffii jaada irrattu eegaa fursaa namaa kannuun kan dhabamtu taate osoo tatteenyuu salaata dhiisuun akka maleeti. Akka malee. Salaanni ammas harkaan islaamaa waajiba hunda keessa akkan jabaadha. Waan hundaa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam lafatti irratti dirqama godhame waajibni hundi. Salaata immoo samii dhaqanii fidan. Jabeenya isaa irraa. Kanaaf jabeessuu qabna. Akkaan inshaallah gaaffii itti aantu tarkaanfannaa nama tokkootu waan jiru haa dubbisaa jiru. عفوا بلين أعطيكم وبسا أكسب بلين كيا سلام نخن أكان جبادا نبي كين صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج نبي هل كان جبريل في مخالط رفن سمي بهاني صلاة سمي ترد درقم قرامي أتشيغ في دواجب خان صومنا زكاة حجي هندي دچت تولمي خن جبين يسان نمغر سيسا صلاة كان جبين سقبنا شيني خن جنودين غافي تيانتو جينا habooti yaa fi jaarsa habooti yaa wajjin hajjiyoon godhee hajjiin tiyya sana akkamii waan juu gaafatan sheeku habooti yaa fi jaarsa haboo eenaam jaarsi haboo gartee isii fuudhuu hin danda'u kanaafuu hajjii hojii godhuu dandeessi maashaallah yenna'uu haboo isiitii fi isii walirra qabuu hin danda'u hin danda'u waan maadaama haboon jala jirtuun akkas haboon hiikamnaan ammoo fuudhuu danda'a heloo heloo salaamu alaikum itti fufii dhageenya gaafadhu ayya bulayteen adeera keetii wal dhabdee obboleessi kiyya ni kaana godhuu ni dandeeyaaye kasiimi gabaabdutti obboleessi kee umrii hangam takka umrii ayya ayya siif deebifna ayye haboo jechuun obboleettii haadhaa jechuun bulayyan ayya ayya shee waan jettu obboleettiin teenya abbaan kiyya du'ee jira rabbi rahmata haa godhuu fi adeera kiyya immoo gartee wal dhabnee ولين فينو يتي وبليس غي نخانا غورو ندان دي اي وبليس غي ياما كورو سغالي غباب دوتي وان جنو دوبي رحيم را اديرخه ارار فدو ريما مرون غاري متي سنيرتي دانيچو قاطع الرحيم لا يدخل الجنه جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اكمتي توتي نمني يدو وني اديرا ولدبوف غزي غرتي اباندو يخنا وانت كدك ومجرو جرا ندبا موز غرتي ظلمي ندبمتو تنافو اديرخه الرختي في إيفا ملقا فدو ولترارما سنكس تلما دامو بليس خي غرتي خاما كورو سغلي نخاس غوروني دنديا اكسي يخدي دين ما شاء الله هاي غافي تيانتو چينا غاف مكنا تكا ديبيتي بجيتي يادا تاسنبري جرتو خطبمته ايسما في ايسما خي يبرتين قد دبانك يدوي توري ايسمني خي نخانا غدو وكاين دندي نبرين جرا وبليس خي خامد ديده مجاج جرا اني نخانا غوروني دندي اتي تورتو بليدين تجا اي نعم وبليس ما غرغا وبليس ما غور وبليس ما غور هاي وانت كتكا جرا تنتور انترنت اخنرتي اكان بكمتو تاتي خيساو تورا واتساب كان انت من لنجيكا جرن وني تونس ما ليوتن وانا كنا ارغباتي بلا كنا سيبو دقيقه انغنا خيستي وانا كنا تنيو غوتي دقيقه انغنا خيستي ويا انغنا خيسي يوخا وانا كنا اركت وانا كنا تنجرا واين انغنا فولدر كچودي مخبي ربي غفا تنبو تيسله بلا ربي غفا بير ونخم هدو تكا غري جروبي واتسابي غبتي دمدي يرتن دو سيرن مغبدو سيرن لي جبسيسه نمني وان كنا اركتا في وان كنا سيبوا تنسوداداب waan kana fuudhee chitti erga nama hangana fi ergu baate balaa kana si bojani ni beeta dhugumaan balaan tun nama buuti moomee kamii waa ergaa oluu mashaqaan fayyisee jenna neetii illee nuyyaa laafitaa oltooni tuni gabaabdutti kitaaba tokko nabira jira qawma waan kanarraa haasa'u waan siin ja'u namni kun gartee yoo gartee waan kanan ergine nam 10 nam 20 sheer yoon goone waan akkanaa sira dhufa yoo sheer goote immoo waan akkanaa argatta sigalee wanni kun manaamatti gartee rasuulli islaamii kana jee waan akkanaa godhee waan mixiqishoo kana jee kana jee gartee namni kun fida
namnummaan fedhe gartee waan kana yoo nam diidamiif nam kudhaniif sheerin goone waan akkanaa taata balaa kanaa si bu'aan baaxil hin jiru lennahu tanaaf aqiidaa toohida barachuun tanaaf barbaachisaa wanni takka gartee wanni si dhufaan jiru rabbiinu subhaanahu wa ta'ala rasuulinu salawaatu rabbi islaamu alayhi yoo quraanan qaraane halkuu quraana yoo qaraane yoo subii salaanne balaa isinif bu'an jennu duniyaa irratti waan rabbiin itti himu qofa himan tigalee waan rabbiin itti hime qofa hima rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi dhuga namni gartee yoon islaamoyne salaata qabatee yoon hin jenne ibiddi gartee sii qophaawa يوم القيامة يودي ديجو كان ربي جي سبحانه وتعالى كان على تيمو علمي نماتو كوغرتي وانتنا يونم ديدميف نم كوداني في شير يونغوني بلا كنا سبوا وانا كنا اركتان انجير واني كنا اتنمانينا ورقات ستيرغنيدي ورقاتنا نمي برغيس وانا كنا غرتين وني غدا كو ارغيتي مال اركتي ريدر بنيجر ارغني مال اركتن تنا غافن نبر يو ارغيتي وانا كنا اركتا جنيني تو اي وانا اركتن سناي gabaab dasi gaafatu warri ergaa akkasii dinis hin jiru sirri fiidiyoo faar erganii kanaaf erga saniif ergachitti ergachitti nagee mashguula fin godina kif jala data qaisaa fitaabee akkas cinqii fin kaayina saniifuu waan silaa khayriitu ammaan hin jennu waan silaa khayriitu waan akkanaatti ergatta yookaan ergu baattu kana taate akkas taate akkas taatantu yoo hedduu baattiin ergina dhiisaan jennu waan kun kara shirkii nama geessitiyu shirki akka nama gartee khaybii beeku lennahu sodaachuu jirani bar sodaachuu jiran idan sodaannaa ka sodaatan khaaliqa qof khawaanama godhu khaaliqa qof kun amma gara kaayinee deemu jira beektaa kaayinaa deemu kaayinumaa taa'ee waan akkanaatti erga waan akkanaa dhufu waan akkasii dhufa jaa ati gaafa kana dhugoomsitu ibaadaan teetu shakkii qabdi jechuudha waan akkana dhugoomsuun qabdan shakkii qabdi kanaafuu waan akkana irraa fagaachuun nu barbaachisa gaafii takka taasirraan dhufte hojii irra osoo hin jiru salaata yoon booda'anse salaanni kiyyasan diliin hin qabaahi yoon salaata walirra jammii godhe jechuun zuurii salaatuu dhabee hojiidhaaf jecha asrii irra hongeesse badii maaltu jira jennu wanni reefu irraa dubbanni leentana hojiif jaanii salaata gartee walirra godhuun walirra jammii godhuun mamnu'a salaanni gartee abbichi gartee dalagaa ati bira jirtu sa'a akkana niin salaataa itti himu qabda itti himi dara yeroo dura gartee seentu an salaata nan dhoorkin hada huwa liannahu maaliif naan arabni ummatli keenya kana walle warra isa bira dalagan warra isaan bira dalagu kana gabratti lakkaawaniisaa gabra fudhataniisaa salaata jummaas ittiin dhiisan salaata zuuriis ittiin dhiisan liannahu gabra salaanni jummaa irra jiru beeta ka'annahum abiidun lahum salaanni gartee jummaa gabra irratti waajibaa miti gabra taak dubartii nama dhukkubsate musaafira afran kana riwaayaa gartee abu daawudii fi xabraanii fi kanatti gartee sheekh mahamad golloo illee ni fidaa hadiis sayya godhee albaanii illee sayya godhee hadiisni sayya tanaafu gabrarra salaanni jummaa waajibaa miti hadiisa rasuulaati salawaatu rabbi islaam alayhi wallee arabni gartee tana qabateeti ummata keenya keeysaan bira dalagu kana gabra fudhatanii hada baaxilu yoo kasi fudhatan dogongora gartee gabraa miti jechuun namni kun bilisaa dalagachuuf biyya isaa dhaqe malee gabraa miti gabrummaa warri keenya nurra jiran sallaalanii gabrummaa nu fidaniin seeysan akkas hayyee gaafiin tun gaafii takka na yaadachiiftee nama tokko dhiyoo tana waan jechuu ture ni irraanfanne nuti dubartoota maaliif salaanni jimmaadha dhiirarra waajiba ta'e nuti maaliif dhiirti masgiida salaattee maaliif nuti mana salaannaa ammallee gaafiin takka maali meesan kutte mee tanumaa nu deebisaa tana deebifna tuni dubartii muslimaa wani rabbi subhanahu wa ta'ala rasuulana yajee salawaatu rabbi islaamu alayhi ergamaan rabbi dubartii irratti waajibaa miti jee ofete moo dhaquu dandeesse ofete dhaquu dandeesse laa tamna'u imaa allahi masaajidaa jira dubartiin gartee masgida dhaynee salaannayoo jetteen dhoorkina jimmaa dhaquu ofetee sin dhoorkina masgida dhayxee salaatee dhufee jettee sin dhoorkina ولكن جمع ربي سبحانه وتعالى رسول صلوات ربي السلام عليه واجب رتين قول دبرتي صلاة الجمال لين واجبة مثال رت مسجد صلاة الجمال لين واجبة مثال رت جمان مسجد دايده صلاة منسي صلاة در أفضل صلاة خمنا يسي ديرا غيسا در أفضل حديث نقول لين رواية أبو داود السيئة شيخ محمد ولون خرات أبراني قرتي في دي حديث السيئة قول رواية أبو داود السيئة رواية أبراني اللي السيئة جي قرتي حديث كان تقان قبو لا عليه الغبار لكن تكرن جرتو حديثني سيئة الرجالان سلانيسي قادا خيسا منا خيسا بو قادا أكس مسجد الصلاة والرمانة الرجال أكس دبرتي أجت تخبجا أجت تخبجا خلنا نبي خينا جي مالي برجع خينا يبدأ خاو كسي خاو إنتي من نمان تولشني ورما تاتا رابوس دبرتي نما إشاعي سبيرة جو جاني نما خباي سيبا منان قبتو خياتين سبيرة كتير أشي من نسيبا زمان رسولا تخرتي دورما رافض نيجي زمان رسولا صلوات ربي السلام عليه مسألة هذا بخديرتي وانت كله وانتاتو ديرتي وانتاتو دبرتين ديرك أبدي ديرك إيران كده ناموساسي قرتي بل akan taane taate karaarratti wal kan kadaddeemu mutaate osoo salaanni kun dirqama har'a godhamu taateehu waan kana mirga keenya dhiibe gaafni isaan jan salaa gaafase ammoo rabbii ilaalee fi irraa laafise
nama tokko asirra waan jiru salaata keessatti osoo hin jiru namni dubbisee yoo irraanfadhe nama dubbise salaanni keessan maal ta'a jaa gaafi bareeddu namni tokko yoo gartee salaata keessatti yoo nama dubbisee salaanni isaanii badamoo hin badu salaanni isaan badu yoo irraanfiin dubbate hatta wallaalummaa yoo dubbatellee salaanni isaan badu irraanfiin namuma waa beeku ta'e irraanfiidhaan gaaf tokko sheeka tokko sheekni san deemee gartee asin jiru sheekuma keenya mana isaatti gartee soomana keessa mana isaatti saambusaa kana isaa bara jaalataa yeroon soomana keessa saambusaa ajaa'iba gooti jaartiin isaati kana duuba inni jilba qabatee ijoolleen saambusaa duraa nyaatti ijoollee saambusaa dhiisaa jeen sigalee jilba irratti jechuun ijoollee saambusaa dhiisaa idan salaanni isaa irraanfiidha duraan badu irraanfii maaliif jennaan rasuula salawaatu rabbi islaam alayhi gurbaa gartee maawiyat ibn hakam immoo eenyu itti hime waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi waytanni dura islaamee nama gartee attis jee gartee alhamdulillah jee yarhamukallah deebisii fi jee barsiise rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi kana duuba khee isa dhaqe masgida dhaqe maawiyat ibn hakam kun masgida dhaqe rasuulli salaakisu jira allahu akbar jee hidhate eeguma hidhate booda tokko isa jina attis jee beeyte namni attis jennaan beeyta yookaaf keessatti alhamdulillah jaamitire caljee namti isaabtichi jechuun attis jeeduma caljee inni achi yarhamukallah jeen dachii wali garagalche masgida kana duuba namni shirshir jaanii lallaalan maana laaltanaati deesan isin adabduu jeen ammaas sigaleeti deebisee jechuudha kana duuba rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi man ilmutakallim jeen eenyu kareefu dubbate caljee ummanni ana yaa rasuulallah jeen kootu jee yaamee salaata jeen allahu akbari subhaanallah malee kalaamni ilma namaa hin hayyamamu ittiin deebiin jeen salaanni kee badeen jeen lennahu jaahil salaanni kee badeen jenneen jaahilaka humaan beeku salaanni kee badeen jenneen ittiin deebiinii jeen rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi kanaafuu namni tokko wallaalummaadhaan salaata keessatti ayyo guddoo takkaa gaaf tokko akkuma salaata hidhattetti mucaan isiidhaa lilmee barbaadu jira ayyo lilmee tiyyeessa keessa maarree jee gidaarra barbaade ayyo guddoo lallaalteetuma lilmee aboo achiin irraa fuudhi jetteen sigalee hidhatte achii fuudhi dhamaa jetteen sigalee tanaafuu amma ayyo guddoo salaanni isii duraan badu hin beektu jaahila tanaafuu gartee irraanfiinis jechuun mala salaata keessa namni yoo gartee irraanfiin dubbatee yookaan wallaalummaa yoo dubbate salaan isaa sayya beekaa yoo dubbatee baxala salaata amma daawwattoonni keenyaa fi warreen ganaa dhufee waan kana dhageeffachuu taa'ullee eega waan kana dhageen booda yoo dubbatan salaanni isaa ni bada akkas warreen yoo irraanfate malee irraanfiidhaan yoo taatee fi yoo irraanfiin taate silaahuu waan itti irraanfiidhaan dalaynu ittiin gaafatamnu akkasii waan beekaa dalaynu kan irra gaafatamnu inshaallah hayyee gaafiin tun deebiteef sirritti gaafii biraatti harkaanfanna arra beeki gaafii tana nagaa jirra arra gaafii nagee tajaajila yartiin jirtu nurra haa qabu san nurra haa qabu hayyee yeroo biyya jirru waggaa 4 dura yookaan waggaa 6 dura akkas soomana dhiibnee turree itti obboleettiin teenya takka sababa uzuriitiif jecha soomana dhiibnee turree yeroo san keessatti soomana hangam takka hanga soomannee fi hangam takka akka dhiibnee addaanuu hin beeknu arra ammoo amata jaaf soomanuudha barbaannaa qiyaasaan soomannamoo mee kamis soomanuu qabnaa itti guyyaa hanga dhiibnee hin beeknu amata jaaf namni soomana guutuma dhiise akkasini miti amata jaha dura biyya soomana furuu turtee biyya irraa baatee jirti nin soomanaa qiyaasaan nin soomanamoo hangaan gaafas fureessan hin beeku kamittiin soomanuu qabaadha amata jaha dura soomanu turtee dhamo amata jaha dura biyya turte yeroo biyya jirtu sanitti sababa uzuriitiif jecha soomana furtee nyaachuu turte yeroo laguun itti dhufte jechuudha amma biyya irraa baatee jirti soomanis hanqa waggaa jaha duraati yeroo masaniif hangam takka akka furteef hangam akka soomante addaan hin beektu arrallee sanuma soomana kana qiyaasaan soomanuu qabamoo moo kamittiin soomanuu qabaa waan jiru qiyaasuma godhattee haa soomantu irra caalchiftee haa soomantu namni asirraan gaafii gaafachuu barbaadan gabaabsitanii jecha waa xiqqoo keessa gaafiin teessan kadhumtu yoo taate gaafadha hanguma akkanatti chilaalee dubbifnu yoo kadhumtu taate katabbii irra teenyee qaraa olluu hin dandeenyu jechuu baanneeti hayyee nama tokkootu gaafatee gaafiin ati rabbi nurraa qabeetti dhuftee ishee waan jettu saahiba takkaan qabaachuu ture dubartii saahibtittii dhiya takkaa ture anuma biratti jechuun nama jahaatu yeroo saniif bakka san dhaabbachuu ture abbaan mana isiidhaa farshoo dhugee dhufee sihiikee hiriyaatiyyaa halaal naaf haraam sadii sihiikee yeroo lama jeeni deeme nikaan kun saahiboonni isaa ka isaa wajjin jiranillee warruma akkasaa ka farshoo dhuganii aaniidha warruma farshoo dhuganii aaniitu isaa wajjin jiran ragaadhaaf warreen jiru jechuudha
خيان كون سكراني جرا نخان نما سكراني كون نهي كما وانجو غافي غافت غافي بريدو namni machaawee sakraana ni kaan isaanii kamoonii kamuu waan jedhu qacoollo caqasa sakraanni namni machaawee aqli isaa deemtee jirti yoo gartee jaartii isaa si hiike jeen ni kaan inii kamu maaliif yoo jette rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi gurbaa gartee wanni jee asharibta kamran jeen farshoo dhuydee jirta irra masalaan gartee khilaafa qabaatus adiisa sayyaa warri daliila qabu warra gartee hin bu'u jee jaarsi yoo gartee sakraanee jaartii hiike nikaan isaan bu'u nikaan nama gartee sakraanee jaarsi sakraanee halkuu hiikaa bula jaartii wayta dhugee dhufe halkuuti gartee hiikaa bula tanaafuu namni sakraanaa yoo jaartii hiike nikaan hin hiikamu akkas obboleessi keenya tokko waan jugarte haati mana kiyyaa salaattu surree malee hin uffattu jechuun kofoo malee hin uffattu dhiisi yoon jeen biitii jirruu biyya Awurooppaatiin naan jetti kamiin godhaa jaartii jedhan biyya dubartiin dhiiran salaannee jaartiin salaannee wajji jiraachuun ni jabaatti dhiiran salaannee dubartii wajji jiraachuu tasii inni salaatti inni salaatu isinni salaatti inni salaatu dubartii gartee salaannellee tana wanni gartee rakkoo guddoon amma wanni gartee durumaa'u izaa jaa'akum man tardawna diina wa khuluqa wanni shari'aan jettuuf warran talaatiin dubbatte nama gartee diin qabu ka salaata isaa salaatu ka akhlaaqa qabu intala yoo isin dhufe kannaaf ka dhiiraatiinis maal jetteen shari'aan islaamaa dubartii تدين قبضو فاظفر بذات الدين تدين قبضو في الدود أول قرتي بالليسين دبرتين سلان نفورو تنافو دبرتين سلان نيو جراچون انتو ديرن سلان نيو جراچون انتو هذا هو يو صلاة يو سلان نيو أدد مديمو ما شاء الله برانجر سيفان بالبلغ يو قبات بالبلغ غافدو خان غري غافي ديبي خيسا غلي چين غافدو يو مسنجر فارنا غافتي جراتي غافي مسنجر رابنو تنجرو يرو هدو نسني مادا ولا غوتما غوتو توبنو تنجرو سري فكول رلاله غافين تي غافتشو وربانان تورا خانين غافتشو ني دنديس ان شاء الله يو دائما صلاه خيسن نما قبل شيف تسلاني سنه كميجن اسنا سن لا لا غافي ديزا بريس خيتو كو وانجو ابراهيم متي يو دكاباني سي دويتي وبليسي انا وكلي اني خاغو دي غبابدوت اتشبودا انقراني يعني sun bira deeme ture nika hiikuudi anaa irraa hayya sirraa hiike tunis gaafin gaafii jabtuudha sheekha akka komentii dubbisaa olu nu gooti obboleeyyan keenya asiin gaafachuun isa dura rakkisaadha xiqqoo asitti rakkoodha sagantuu silaa tartiibaan isinii deemnu tanaan warkaa balleessitii inshallah bilbila isinii kannamee jira bilbila kanarra dawwalaa gaafadhaamee warri gaafachuu barbaadda yoo haalli isinii kamii jaawutaati bilbila dhumtii 60 duwwaa torba duwwaa torba 80 takka 50 takka 60 lakkoofsa kanarra dawwalaa gaafadhaan warka jira asirra yoo dawwaltan ayyeetan meeni takka dubbifamte tana tana dubbifne tana deebisnaa warreen gaafin teessan ol kuttee jirtu nurra laalina abbalayyan keenya dawwalaa gaafadha obboleessi keenya waan jiru micoo takka gartee abbaan isiirraa du'e akkasumatti obboleessi ana wakkalee ani nikaa godhee ani nikaa godhee ammoo adda deemanii gartee biraa deemte firraa hiikte maal jeensa ani dilii narra ni jirti jee dilii sirra jirtu ati gaafas si wakkalanii nikaa goote wanni sirra jiraan jiru dilii sirra jirtu ayyeetti fufa lakkoofsa duwwaa takkaada waliin dhaabu nurra yaa rabbi nurra dhoof hayyee namni torra jirtan gaafadha laakoon tanaan jaame hanga keessaa nubaa sun dhiisu eegme mee warri torra jirtan osanii maanuu ta'a jedhaniira hayyee gaaffii itti aantu ceena warri kiyyaa namaan hin jaalanneef ni kaana godhanii turan hayyee bileessa keenyatti fufi
هاي لقي جاتي بوفيه الو وعليكم السلام ورحمة الله. بكا قوار راجي سيكي تيمو بمين ايه اوفي تبوفي تنو وافين بالبلاد yeroo nurraa deemti sagalee wal jala ofiiti gaafadhu ayyuman qabu gaafadhu itti fufi hello اختي محمد abdii abshir seefeen kataba gaafite gabaabduu kanaa gaafattan katabuu ni dandeenya aye yaa subhaanallah inta geemu sagalee nu ergi sagalee gabaabsi ergi sagalee ergi obboleessa keenya waan dubartiin takka osoo niqaan hidhamiyyoo kolfoytu taate niqaan siin hidhamaa waan ta'eef أيه تفوف بلجاي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. Gaafin kiyya. Gaafin ani isin gaafachuu barbaade. Dubartiin takka fakkeenyaaf ramadaana keessa abbaa iddoo karatu taate guyyaa. Ayyee. Ji'a ramadaana keessa jechuun marraa guyyaa sadii yoo deebanii ka wajjin qunnamtii saalaa godhan taate. Guyyaa san sadaniifuu adda kafaraa kafalammoo waan guyyaa tokko ji'a lamaa san kafalan. Guyyaa sadii wal jala moo? Guyyaa sadii wal jala deebi'anii? Guyyaa sadii wal jala soomana keessa wajji rafanii? Wal jala sun ta'in tuttuanii torbiin booda jechuudha. Laazima akkasii abbolee sooma shakkumaa barma shakkaa jinkii ajaa'ibaati. Halkan eessa bulanii guyyaa wal dirqama takka takkatti arraan tana wajji rafanii torbaan tokko booda as deebi'anii walitti deebi'an dirqama gartee takka takkatti kafala kam taame shaareyni mutataabi'eyni walitti shakkaa ajaa'ibaati wallahi maal kafaluu qaban jechuudha. Baatii lama wal jala soomana yookaan nama 60 nyaachisa. Jechuun guyyaa sadaniifuu adda nyaachisa jechuudha. Akkasii dirqamame. Baatii 6 godhela soomana isaa birratti. Yookaan miskiina nyaachisuu ka isaa danda'ametti nyaachisi miskiina 60 nama fakkeenyaaf miskiina 60 sayyoo argatuu hin danda'in ramadaana sooma immoo boo biyyatti ergi nyaachisi mallaqa kafaluu danda'a. Biyyatti ergisi ergee nama walitti qabanii haa nyaachisani. Baqattoota Somaalee irraa gara kanaa nyaachisu. Allahu khayran. Ayye. Gaafii lammataa illee sirra qaba. Ayyee gabaabsee fixadhu. Gaafiin kee lammataa fakkeenyaaf dubartiin takka nikaa malee yoo ulfootu taate nikeen isiis haala isiin ulfa garaa qabdu nikeen isii baqqaama hin baqqa'u. Haala ulfa garaa qabdu nikeen isii hin baqqa'u. Laa yajuus. Bishaan nama biraa gartee ooyiruu nama biraa bishaan keessa hin obaasinaa jira rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi. Dubartiin takka ta ulfa garaa qabdulleen hanga isiin iddaan isii hanga gartee attaa yadaana wawulaatu hamlin attaa yadaana hamlahunna ulfa isii hanga lafa buuftuu ni kaan hidhamuun ta'u. Dubbiin isaa wanni deemu fa'i garte. Hayfii ulfeessi. Abba akka fedhee ofii ulfeessi ta'u sanuma. Sigalee? Namtichi yoo ofii ulfeessi illee dubbiin sanuma adeeroo. Sanuma. Hayisii ulfeessi illee isii fuudhuu hin danda'u hanga isiin deessutti. Hin danda'u. Hayyee bulayyan warri asirratti miseenjaraan bilbiltan kun itti waraabaa jirra asuma gartanii
ما كنا داتن هاي غافي تانتو جينا يا ربي قال هاي اتفوف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سجلي واتي كل فدوه سجلي دي هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي غافي تتفوف ما بقى سندوت اتفوف ديرو دايركتي خارج سرنا تيتي إيمو داندا ولا في راسكو باندا ولا نينو جاي كني هاي إيمو دوا كاجاته إيمو دوا خايس أجاته هاي غافي تانتو چينا بلاين كينا بلايس كينا دايركتي دوله إيسا بوبان نمار دفع سينا سنيفو خايس مي سنن دينه هاي اتوه بلايس كينا خريج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجا الحمد لله أيه وما نجا تغافيته غافي أيه تغافيته هذا غافي روبيتي nama tokko zaman dheeraa hojjatanii yookiin immoo isayyuu yoo ta'e keenyaaf akkuma tasaa osoo karaa deemaa jiran nama tokko wal barattee gara biyya garaatii deebiinillee wal arguufillee yookiin ammoo waliin argitanii yookiin mallaqa wayyoo inni sirraa qabaate akkamitti deebisuufi dandeessa nama tokko waliin argituun garuu isallee akka tasaa karaa walitti simfidee wal barattaniini nama islaamaati moo namni san nama kaane namni san nama islaamaati jetta nama islaamaati hayya sheekh mal jettani ayye nama islaamaa yoo ta'e yoo nama isaaniitis hin beeytu isallee bakka bu'e hin beeytu faamilii isaa takka warra isaanii hin beeytu kanaafuu makkuma wannuma isaatiin gartee niyyaa isarraa niyyattee gartee waa sadaqaa kannachu wanni biraa tifirraa baaftu sanuma yoo eegasiyaa gartee san sadaqaa sii taate isaanii kannitaaf allahu alam rabbi haa beeku خبجملني خبجا إخواني إن تفت منه إذا تفتني ما بيكني صلاة جت فكين يا بوسوما وجيو يرسو جتان صلاة وسوما يروك يا أيه نلا جاما تتوه بوليس التوه نلا جاما توه صلاة كل يوم فكين يا في نمري تلك itu magriba ya sudah pakainya biru magriba abshir gone abshir talaga yoki kita bau tante ne wai hidra jirata ya sudah pakainya bi ambat hat ne saati jera misam malet yoki mut karena bau ni tante سلامني مالجي بوليس نقول له هاي بوليس خينا قافين تتبودان وفين قال له يرو برا قافت تجيبته ان شاء الله قافي تيان تتجينا يونو ديس هاي خنا سايلنت يقولون في ابشر هاي تو في بوليتي دين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سايلنت يقولون وين جاوني سايلنت انا هاي تو بقى في هاي Hello. Mira que ñar. Díseme.
Ayyee gaaffii itti aantu ceena sheekaa nama gisee gaaffii gaafatu yoo bilbile heloo jechaa olu kun isaan irraa gubu waan ta'eef yoo firaa irra cuufne irra caala karaa dhimma dhufee fi ce'uu dhiisee nageellee nu gaafachaa ooluun gaarii miti salaamtaa innaan ni ga'a nuti nagee qabaanana sattaa'uuf jirra ayyee hello abshir waalaikum salaam gaafii teetti fuuf abbii nama tokko jechuun dhiira takka yoo jaalatanii maallaqa ofiitti kennanii fayyadamanii ta'a yoo inni uumaan qaban. Nikaa ka maarii keetii kannitamoo warra isaaniitiif immoo mee adda baasuu dandeessaa? Warra kanuma inni warra isaaniitti kanneen warra keenya dhabu jechuudha. Okay, inni qabu? Inni hin qabu. Ayyee dhaggeeffadhu ayyee siif deebina. Ammallee gaaffii biraa qaba. Ayyee bitadhu. Gaaffii biraa immoo nama tokkotti yoo heerumanii nama sana immoo warra isaanii hin beekne eega adda deeman ammoo amata afur akkas ta'anii ni kaan nama sanii namarra hin jira. Naya ni jira. Wayii sii keenni wayii kee. Akkas inni yoo maadaama inni ni hiniin yoo isiin gartee gurbaa kana bikka jiru hin beektu? Bikka jiru hin beeku warra isaaniitillee bilbila warra isaaniitillee hin beeknu maqaa biyyaa malee. Maqaa biyyaa malee warra isaaniitis yoo hin beekne bilbila warra isaaniillee yoo hin beekne isallee bikka tana bu'ee yoo hin beekne qaadiitti firraa hiikuu dandeessaa san akkas. Yoommoo inni bikka jiru odoo beektu qaadii dhaquun hin ta'u. Yoo inni dhabame qaadii dheeyxee firraa hiiktu. San akkas kaan immoo gaafiin taan tagartee maallayni yoo inni uumaan qabaanne ati maallaqa keetiin isa kannitee yookaan 50,000 yoo irraa barbaadan maallaqa biyya teenya warri gartee eenyu warri intalaa jechu warri keeysan ati isa kannitee inni warra isaanii kannee isaan fuudhanii warra keeysanii geessan akkasimi tanaafuu yoo ati gargaartee onni goote numa dandeema aslan silaayisumaa gartee waan kana baasuu qaba ogguu san gaasumaa fuudhee deemu. Ayyee gaaffii itti aantu ceena sheekaa gaafiin itti aantu waan jettu ayyee itti fufaa hello subhanallah kam jala namni kam namni morra jirta waati kun utura akkasumatti nama tokko isin dura jira ayyee ka dura jirtu kaya wasaab dura jirtu baddan gaafadhu ayyee itti fufi gaafite شيخ بالبلاد انت كفر الراجل شوف أبو ليس خينا بقى تخيم ورا جرو قافته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه بودا قافته تخيم سنة بليزين وكلام سي تلفونه أيه تقافته بليز واساب إمور رجل أيه سرنت كيسا لا ودي لا خاص أيه قافته أيه 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 تنا قافين
أبشرة أيه أيه قبل بقى إن شاء الله وانجو بريس خير شيخ انت لا تك خراب ولا انه في دي بيت يدفق ولا بينه خرارتي والبري نخاول لانه اسمه الجال انه بكي جرينا خلينا سدام فوق ولا انت هي سير رابو بيسي سنكتا تجي ماريسي خلني فيهم في الرهيخ وانا كمان نجالت تودلي نرى انك تبين في كلام ولت ندوف نامي ولت خرف ننسو الدفق ولا جاجرين هنا يعني دندي شنو نجانا ديمو أصلا جرامي من تيم نمو خوتي جاجرين جرين namni tokko gartee intala takka fuudhee nikaa godhatee jireenyi keenya gartee isin nuufisiin naafisiin adda fagoodha tanaafuu nallee ni jaalatti walitti dhufuu hin dandeenyu tanaafuu maariisii kanneefi gartee adda baanee hooyii walitti illee hin dhufne akkasimi walitti illee hin dhufne san filannoo isaati mirga qaba. Hayyee bilbila firraa cufnee jirra dhiifama wajjin gaafiin bira jirtu finnee bilbila walitti deebinu buleeyyan keenya nama takkaatu waan jettuu dubartiidha jaalallee tokkoon qabaa wal jaalanna akka malee wal jaalanne inni biyya Awurooppaa jira biyya Arabaatiin jira nama kana maallaqa illee irratti ergachuu ture wal fuunannee wal taanee haa ta'u malee yeroo gabaabduu booda haasinni jidduu teenya seenee naafi namnummaa wajjin jirru wal lollaan hamtuu tiyya nama kanatti himanii na garagalchanii ana dhiisee nama sanii wajjin jira maallaqaan irratti ergellee gaafa dura wal taanu maallaqa kee wal labbiin tarii kana carraateen jidduu dhufte siifin deebisa waan jiru irrattiin maallaqa Suudiirraa biyya Awurooppaatti erguu tureetti biyya Arabaarraa maallaqa sanii na dhorkatee shartii duraan walii seennee sana diigee namni kummee akkamiin laalamaa nallee dhiisu ana dhiisu maalleen kiyya kun akkamiin laalamaa diliinoo isa moo tana garagalchite san irra jirtiyetti. Alaa kulli haal ikhwaanii namni gartee Awurooppaa jiru nama Suudii jiru gartee dubartichi jaalatee maallaqa ergii nama Awurooppaa jira maallaqa maaltu si ergisiisati takka san. Awurooppaa jira maallaqa wanni si ergisiisu maaltu jira takka san achitti gartee beeyta Awurooppaan bitti gariin Iskaandineeviyaa warra jaamu gartee warra kan Norweey fi Siwiidinii fi kana kanaatutti qowwayya malee jiruun warri kaan masaakiina beek miskiina tanaaf duraanuu inni gartee woomarraa nyaachuu maallaqa wanni gartee ergisiisu hin jiru maallaqa kana ergite hayyee maallaqa kana eegee ergite booda wali garagalanii akka malee godhe maallaqa isii yoo dhorkatee zulmi haraami dhorkaadha jechuudha dhorkaadha tanaafuu nuti dilii gartee silaa'uu laftii namuu gartee dilii rabbi nu haa gargaaru malee rabbi nu haa qajeelchu malee hawaliin nama dirus dilaawa beekama tanaafuu ati nammaam namni gartee nama waliin fitu jechuudha qattaat yookaan namni nama waliin fitu jannatan seenu tanaafuu gortee musiibaadha yoo si dhorkate dafkakee yooma alqiyaamaa siin barbaaduuf ta'a jechuudha akkas. Hayyee obboleessi keenya takkaa waan jettu abbaas hin qabu adeerallee hin qabu obboleessa xiqqaa tokko qofa hin qaba obboleessa kiyya kanaatu obboleessi kiyya xiqqaa bakka ni kaasan hin geenye waan ta'eef isa dhiiseetumaan namaan beeku biyyaan jiru keessatti wakkaladhee ni kaana godhanii abbaan qabu adeeraas hin qabu nama ni kaana godhu obboleessi kiyyallee ijoolleedhaa bakka san hin geenye saniifin biyyaan jiru keessatti nama dur biyya wal beekuu ni turre wakkaladhee bakka abbaa kiyyaa bakka waliyyiin haabuu isheenii inni ni kaana godhe waggaa shan dura ni kaan keenya kun akkamiin laalamaa itti waliyyiin malee hin hidhamuu jechuu dhagaa jirra. Abbaan yoo hin jirre adeerri yoo hin jirre obboleessi yoo xiqqaa ta'e gosa isii jira warra abbaasii dhiyaata. Galee aslan imaamul Bukaarii ni fida abbaan yoo hin jirre adeerri yoo hin jirre obboleeyyan yoo hin jirre warra gartee firummaa obboleeyyan abba lamaan abba tokkoon abba sadii kana walitti dhufu san barbaadan. Sayyoo dhabame gosatti himan gosaan ni kaa godha akkas ilmaan adeeranii cufti gartee ni godhan warra kun barbaadameeti hundi dhabamee gaafa isaanii keessa akkas gaafa ilmaan adeeraniitii fi warra abbu sadii walitti dhufanii fi warra abbu lama walitti dhufanii fi kun cufti yoo dhabame imaamul Bukaarii waan jee gosti ni kaani gootii jee akkasi nuti beeynu akkasi namni gosa qabu nama wallaalummaan gartee gootee Allahu alam hayyee obbolee tokko kana mee maal jedha gaafiidhaa dhiiroo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا قافي؟ قافين كفا قافين تيجا خرا
nuti karaa biyya alaa kanatti azaanan dhageenyu azaanni moobaayilaa azaanaa saniifuu mee azaana duratti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 daqiiqaa tokko lama duratti salaatuun ni danda'ama. Gindir kiyya abshir. Duratti osoo azaanni moobaayilaa kee azaanni duratti. Assalaamu alaikum warahmatullah. obboleessi keenya waan jiru nuti biyya alaa jirra. Azaanni iskaajuwaala beeki azaana gartee taayimii sanirratti guutamee jira. Ameerikaa dhaqii, Awurooppaa dhaqii, Afrikaallee nama iyyuu gartee taayimii irratti za'aallee ta gartee azaana qabduu jira. Ta yeroo azaanaa xixit jettuu jira. Sirritti jechuun azaana sirritti wayita aduun gabbuutu illee gabbuutu. Irra guddoo ati za'aatti illee deemanii dhugaadha aduu haa ta'u immoo aduu sanii waliin gartee irra guddaa iskaajuwaala bareedaa lafa kaayan Norweey dhaqii, Awurooppaa dhaqii, Ameerikaa dhaqii, Awustiraaliyaa, Kanaadaa akkasi. Moobaayil ta'e wayita azaantee salaati. Odoo moobaayil ta'een azaannee odoo azaana yeroon hin geenye daqiiqa san dura daqiiqa 10 san dura daqiiqa 5 salaatuun hin ta'u. Shuruuta salaataa irraa eegartee yeroon salaataa geehuun. Gaafuma kanaa tanaaf baleetiin ta'ee takka gaafattee turtee warra arabaa kanaa kasuudi bira jirtu yeroo takka wajjin kara Madiinaa kana faa imallaa yeroo kara Madiinaa imallu kanatti kiiloomeetira 500 waan akkas gahuu deemna makiinaan jechuudha. Osoo salaanni hin geenye gabaabsinee walirratti salaatinaan janii rakaa lama osoo salaanni hin geenye. Eessarraa isa deeman? Makkarraa gara Madiinaa. Makkarraa gara Madiinaa hayyee. Salaatanii illee na salaachisan dirqiinii nuu salaatu jirra salaati janiitti salaanni kun osoo yeroon hin geenye ni tahaahii waan juu gaafatti. Musaafira yeroon amma wanni murteessu beektaa? Yoo salaata yeroo sayyoon salaatu baadammas zuurii asrii magriibnillee kan irraa dabretti. Laalamma yoomma isaan makkarraa kaan sa'aa 5 yoo makkarraa kaan makiinaan jechuun makkaa fi Madiinaa hedduun kiiloomeetira 500 beekadhu. Guddaa karaa guddaadha. Jammii lama ni dandeema. Lama ni dandeema. Yeroo immoo salaatamu yoo fakkeenyaa sa'aa 5tti sa'aa 4tti makkarraa kaan asrii yoo achi dhaqan taate. Achi walirra salaatan. Makkatti yoo zuurii kaan immoo zuurii fi asrii walirra as butanii rakaa lama salaatanii baafatan karaa. Akkas beenu shari'aan. Yeroo makriibaa bakka takka irraa karaa dheeraa deemuu deemtellee ishaa irraas fidda yoo yeroo ishaa itti tagas tungaasalaw yeroo gabaabduudha waan hangasii fi hangas jidduutti galaniif salaatni gabaabsamu akkas inshallah. Hayyee gaafii itti aantutti tarkaanfannaa gaafiin itti aantu waan jettu maalichirra warfane. Azaana osoo masjida hin iqaamin yoon salaate maal qaba? Azaanee odoo hin iqaamin jarjaraaf immoo dubartii mana salaatuuf gaa akkas. Gaafii teessa warri gaafii qabdan garee gaafii ijaaramtee jirti. Achirra gaafadha. Hedduu jeeti waan ta'eef xiqqoo rakkisaadha. Arra gaafiitu chirraa nuuf hedduu gaafii chirraa nu dhufteetu waa xiqqisho qofaaf hangana bilbila isin jalaa kaafnee sallaaluu laqqabne malee yeroo gaafiin chirraa sirnaan dhuftee nu bira jirtu gaafuma san deebisuu fi gaafii san olii qaqqabu malee teessan tana dhaqqabnu. Saniifuu warreen gaafii gaafachuu barbaadan gaafii fardiidhaa qabaannaan akkuma as dura isin himaa jirru awudiyootti illee deebifnee hanga dandeemetti chitti warreen garee ijaarratanii jiraniif sagalee asirratti immoo raabu jiru tanallee tun fiidiyoodhaa gara awudiyootti illee deebinee erguuf jirra. Gaafii isaanii achi keessatti eeggatan gaafatanii deebisaa jechuudha. Kanaaf ichirra galtanii achiin gaafachuu ichiin deebisaa teessan eeggachuu ni dandeessa. Yoon toorkii illee isin qachiin qotaati. Kanaafuu asirraa yoon dubbisaa olleen immoo hedduu takka nu rakkisa. Kanaaf garee obboleeyyii teenya fatiyaa barbaadaatii lakkoofsa illee isin ol baasee jira dhiyoo tanaa fudhadhaa garee san seenaa. Namni haajaa wayii qabdan. Obboleeyyii teenya takkaa waan jettu sheekaa salaata isniinaa fi khamisa soomanuu waajibaan firra godhee matuma kiyyaa fi firra jajjabeessee wayii rabbii kiyyaa waada galee ture yoo rabbiin kiyyaan akkana naatee isniinaa fi khamisa yeroo hundaa uniin soomanaaf jeetiin ture waada galee waan san harkannaan soomanuuf ittiin jira ayyaamul biid illee akkasuma jendii suniin soomanaa guyyaa ayyaamul biid kanaa fi guyyaa isniinaa fi khamisa kanaa walirra dhufa anaa khamisa soomanuu turte ayyaamul biid boru yoo ta'e walit dhaabeetumaan itti fufa yookaan waan ayyaamul biid guyyaa sadeen san soomane khamisni yookaan isniinni boodaan dhufa walitti hin dhaaba yeroo kana namni tokko ibaadumatee tasilaa godhaa jirtuu soomana wasanaa baasuudhaan firraa balleessuu jirtaa naan ja'anii yoon ayyaamul biid soomane isniinni duubaan dhufe yookaan khamisni duubaan dhufe niin dhiisamoo waan hin duraan aadaaf soomanuu qabu san ittiin fufaatti. Jechuun khamisaa fi isniina ni soomantii yoo gartee ayyaamul biid kun guyyaa khamisa sanirra gartee khamisa isiin soomantu sanirra dhufe ayyaamul biiduma soomanti. Si galee
ayyaama biiduu san soomantii jechuudha yoo gartee ayyaama biiduu soomantee khamisni boodaan dhufee khamisa siini soomanti siina ta'us siina siin soomante rakkoon takka illee hin jirtu rakkoon takka hin jiru maasha allah hayyee gaafii itti aantutti tarkaanfanna anaa waddaatee wuduu guuttatee shaawara keessaas bahu funuunnee waan irraa kajii gutaatee ikhtiyaara kiyyaa maletti wuduuni kiyyasanni cabamoo fayya qabaa itti obboleettiin takka funuunni uduu an balleessu gabaabdutti hayyee akkasumatti gaafii biraa dubartii yeroo heeydiin itti jirtu yookaan yeroo garaa qabdu ni hiikamti hijan dubartiin xalaaqni gartee xalaaqu sunnaa fi xalaaqul bidaa jira xalaaqni sunnaadhaa kamii xalaaqul bidaan kami xalaaqul bidaan xalaaqun khaalafa alkitaabi wassunnaa xalaaqa bidaa jechuun xalaaqa gartee baasa haaree gartee waan shari'aa keessa hin jirre gabbaasu xalaaqni san kame naan xalaaqa wayta dubartiin heeydiin itti jirtu hiikuun dhorka walaakin immoo yoo hiiku taate doo dhiinii heeydii itti jiru ni hiikamti xalaaqni bu'a jumhurri gartee karaan haqaa karaa sani gartee imaamul bukaarii fi ulamaa'in gurguddoon hadiisa gartee abdallaa ibn umar sirra idaabamtee jirti isii abdallaa ibn umar jaartii isaa odoo dhiinii itti jiru hiikee sirra dizaabee jira idaabamtee jirti irra idaabamte je abdallaa ibn umar immoo heeydii odoo isiin dhiinii itti jiru hiikuun bida dhorka shari'atti yoo hiikee ni hiikama san akkas xalaaqul bidaa jaam xalaaqu bidaan kabiraa isii gartee dhiinitti jiru xahaarattee eega edana wajji rafee ganama hiikuun dhorka xalaaqu sunnaan immoo isii ulfa garaa qabdu hiikuun ni jira shari'a eega isiin gartee xahaarattee odoo wajji rafne hiikuun xalaaqu sunnaa shari'aadha jechuudha kanaafuu dubartii ulfa odoo garaa qabdu hiikuu ni dandeessa odoo dhiinitti jiru immoo hiikuun dhorka dhiirtii dubartii meeqa fuudhuu dandeessi afur dhiirtii dubartii afur fuudhuu dandeessi afranuu gartee akkasii eeguu irratti warra rasuulli keenyaa kudha meeqa fuudhee jee beektaa kudha takka moo kudha lama fuudhee jee dubartii heddummeeffatu jira wanni kun akkamii jambiyya suuta rasuula dhiisii salawaatu rabbi islaamu alayhi ambiyaan gartee nabiyullah suleymaan 99 fuudhee abbaan isaanii akkasumatti gartee daawud warra 300 warra 100 akkasitti gartee fuudhanii jiran rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi ilaa 9 ilaa 10 takka وهذا خاصة لأنبياء فقرتي خاصي أفور يول جيتشو أمة خان مو أفور قفا يمي ربي سبحانه وتعالى ورام بيان تينيف نمنك عبد الله كويس جروب أفور يمي أفرن سنو مثنى وثلاثة ورباع يا ربي سبحانه وتعالى يو تكدن دي سيكا سيكو تتلمدا وإن خفتم فواحدة يو صداتني مو تكتم ديزني وجرادان حقا يسيئيقو warra gartee jaartii lama qabu takka bira fiigu fatazaruuhaa kal mu'allaqati jee ka gartee ampuulii rarraateetti dhiiftanii hiiktee hiikne taanuma bira fiidu gaafa qiyaamaa dhiirtisan cinaa tokko qaati haafi musiibaa ajaa'ibaati kanaafoo warri jaartii afur fuuna sadi fuuna lama fuuna jettan haqa isii eeguun waajiba isin irratti yookaan balaa biraati musiibaa biraati obboleettii teenya takkaa waan jettu abbaan kiyya kiristaanaa obboleeyyan kiyya muslima walaakin salaata hin qaban abbaa kiyya kiristaanaa santuu ni kana godhamoo moo obboleeyyan kiyya ka ibaadaa hin qabne ka shahaadaa qabu kanaan ni kana godhaatti obboleeyyan masii ka shahaadaa qabu kanaan ni kana godha kan salaanne hayyee tun gaafiin deebitee jirti reefuun tana obboleettii takkaa waan jettu nuti dubartoonni walitti heddummaannee jammaa salaanna mana tokkotti saffii lamafaa akkasii saffii gallee dubartii takka dura buufnee akkuma keeysan jechuun akkuma keenya yeroo salaannu kana iqaamaallee ol fudhaniituma iqaamanii salaannaa dubartiin ni qaammattu jedhini dubbachaa olaamee isaan didanii qaammatanii ni jirti jeniiti wanni kun anaatu dhugaarra jira moo isaan iqaamuu ni qabdi waan juumee hadiisni gartee dubartiin in azaantu in iqaammattu jau da'iif bikka gartee dhiirtii ajnabiin jirretti dubartii qofaaf azaantee iqaamuu dandeessi hadiisni gartee in iqaamtu in azaantu jau da'iifa abdallaa ibn umar gaafataniiti dubartiin azaantiin iqaamattiifiif jennaan zikrii rabbiiti ummata dhorkinaa jeen tanaafuu dubartiin azaannattee iqaamachuu dandeessi bikka gartee dhiirtii ajnabiin hin jirre dubartii qofatte jechuudha akkas hin dandeenya. hayyee obboleettuma teenya tanaa waan jettu namni gariin eegaa nuti faatihaa finnee jilba qabannee fa dhufanii jilba qabatan yeruma san jilba qabataniiti yeroo isiin salaammattu imaamtittiin teenya yeroo salaammattu wajjumaan salaammatan angaruu keetiin guuttadhaa maaliif akkana yoon jennu guutuudha jaan ka jilbara dhaqqaban kan faatihaa yoo qadhabu baatan salaanni kan jirre anniin beekaafiin kee faatihaa xiyya qarabuudha kee qaree guuttadhaa kunoo akkam ilaalama masalaa khilaafaa fidde obboleettiin teenya masalaan tun masalaa khilaafaati waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سلام نساء انجرو نمني فاتحة يوم قرأن سلام نساء انجرو دوبا ونجرو خنا كان جاء حديثني حديث براج جرا حديث أبي بكر نفيع بن حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ودو صلاة الجرو إساني جلبك أبتي أبي بكر في قادف دب 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 يجا دي جلبك أبتي الله أكبر جي دب دب يجا كسم السيرة سلفي إركما ربي فا جلبرة دكبت خنا دوبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلاة في تتبودا إنج بو خريف وأفور دربا فيك أنا جي يا رسول الله زادك الله حرصا لا تعود جين بولو لك ربي سياي دو اتنديبين تنرى والدب دي علماءين ابن وجر اسكلاني في علماءين الدون زادك الله حرصني خاتي زغلي فيغو سنيمو جلبر دكبا چودمو الدر والدبن واني جردوبا امام البخاري وان جو أركان غرتي أركان صلاة الرا فاتحان كرامو قبتي أركان صلاة الرا دوبا وني رو الخلاف نمني تو جلبر كدا كبته نمني جلبر دكبته جاممو إن دكبن ورّي غرتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جي نمني غرتي فاتحة كراو ملي صلاة نسان جيرو جي يو جلبر دكبته فاتحان كراني خيه غوتچو قب أكس جانتاك warri kun gartee irra gudda ulamaa'ee gurguddoo warri kaan immoo jilbarra yoo dhaqqabate hadiisa gartee nufee ibnu haarisi hadiisa nufee ibnu haaris abi bakrata hadiisa kana gartee inni jilbarra qabatee dhaqqabatee rasuulli khayyi guutin jenneen amma sigale rasuulli khayyi guutadhu hin jenneeni tanaafuu gartee hin guuttatu ja'an kana qabannaa ja'an alaa kulli haal masalaan kilaafaa masalaan takka yoo sahabaan irra wal dhabdee إلى قيام الساعة كسمه والدب دي كلافني تنافو وان جنونت الرجالان خيغو تجوك أبا فاتيان كراني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وان كان ورقاس الديت خلاني أول شيخ محمد ولون الرافدة الرادوبة مسالات كت كنرى نمني فاتحة يو قريمالي خيغو يو فاتيان كراني جلبرة دكبتي خيغو تجوك أبا مثلا سنتور روية هذا هو الراجي سنتور رقاري اللي ما شاء الله هذا أفضل قافي اتعانتو تي تركان فنا obboleetii takkaa waan jettu abbaa mana kiyyaa jalaa sokkeetiin na galfachuudhaaf dhufee galinaan jee angaluutinnaan yeruma sanitti sadii na hiikee na haraa miliyaa hiriyaati jaalaal biyya teenya tana dhiiroo eenyuutu kana barsiisee hin dabarre na haraa miliyaati jaalaal idan naara miriyaati yaalal jee irraa fixee biraa deeme baatii afur booda dhufee ammas dubartoonni yeroo saniif na bira jiran dubartoota afuriitu kasi bira jira yeroo inni kanatti irraa hiikee biraa deemu kana eega baatii afur dabarse booda gara mana murtiin na kaase achi waliin dhiyaannee waliin osoo deddeebi'aa jirruutiin jalaa biyya irraa baafadhe nikaan kiyya kun akkamiin ilaalamaa waan takka tayyennuun isii sokkitee galuu dinnaan dhufeeti sadeenis siike jee biraa kute waytanii sadeenis siike jeen nikaan tokkorraa bu'aa lamanii jiraataa akka jii inni rajaatu yoon jiinii baatii afur booda ka dhufu taate rajaatu jeeni yoo rajaatu jeen takkitti hiikee baatumtana keessatti yoo rajaatu jeen jaartiisaati deeffate yoo jechuu baate nikaan yaa'ee dhume yoo isaan wal barbaadan nikaan haaree godhama tanaafuu waa takka sirraan qabu jaarsi kee yaa edhume ni kanke yaa edhume yoo moo rajaatu sin injein yoo rajaatu sin jemmo ni jira sideeffatee jira yoo moo sadeeni siike sin jee sibira deeme takkaa irraa bu'aa takkaa sirraa bu'aa ni kaa lamaa sirratti gartee sirraa qaba lameen san keessatti gartee yoo sin yoo dhaqqabate yoo dhaqqabatini baatii afur taa'e immoo yaa edhume ni kaan keetii akka feetetti gartee achi booda heerumuu dandeessaa baatii wanni booda ayyee gaafii itti aantu obboleessa keenya tokko gaafata waan jiru biyya suudii keessaan jira waggaa 5 waggaa 5 kana keessatti dubartii hedduun janaajanuu ture hedduu wajji haasawaa oola namni osoo dubartii takka nikaa hin godhanneen duratti wajjin haasawaa ooluu hukumiin isaa maal fakkaatti waan jiru gaafata obboleessa keenya kun namni tokko gartee dubartii odoo hin fuudhin duratti yoo gartee waa'ee gartee akkaataa itti fuudhuuf kana wajji haasawee akkaataa itti wal fuudhan yoo ta'e naam sanii alatti immoo gartee waan hin taane
ولناسون دوركا ممنوع حرام يجو سيقول جنجنا وان انتاني في قرتي وان حرام خيسا سينون برباچسو ممنوع دوركا سن ديلي دايجو هاي بليس خينا خبرات كو غافتا وران نمبرو جدو خنتي نمنو دليسسو شيشا دغ كمل شيشا خنا يرو تكتكا نين قمسيسا في اكسوم ميشا إسان ردوغن اللي بكافولي خرار رانين سيسا وان كان خيستي إساني بديرتين غرغارا جرا جين بسو دادي مي وني خيخونا كامل لالما جا كي خي إساني وقام سيسو كان خيستي وني كون يدو على خا أكلمة بيا كافرة اللي بيا أوروبا بيا أمريكا كندا خنا غرتي ورا غرتي دلغا مصري أفو جرا سري أفنتنا غرتي سري بكا أفني جرا ورا غرتي فرنجين فرشوت أورات ديتنا خاصني غرتي وني غراني سري سار أفنتنا اللي ورا أفو جرا دلغا يعني كن شفتي افتكاي سودا ربنا ما سترو هاتهم ورا فرشو ورا غرتي شيشا قبسيسو شيشا غرتي جلا خازو في دوفين وتعاونوا على البر والتقوى نجرتو أقوس جيتشو وتعاونوا على البر والتقوى غاريرا ولا يجايت شريان غافين تو ولك بتي وبليس مخنا خنا غافتي صاحبني خيرما هو مخنا خيس دلغا بكمنا شيشا خنا باي تكا بكمنا شيشا خنا وجت قمسيسو في درس خنا راغورو خنا خيستي من دالة تبرتي جرا من دان كي يكون حرامي ناچون قبدو نمني الدنيا چوني جرا وانا خنا كمل لا ما جا سر حرامي شيشان حرامي لا يجوز وانا رمتك غرتي وان علماءين شيشان درران نساء وشيران اسلاما ونغرتي نما دررا دوركا انه شيشان تيمبون اخيرا غرتي سومبنا موني غوتي سجيفتي تنافو دليل هدو غرتي تجرا اكا غرتي شيشان حرامتي نم تو كولما انت كولين دمنه شيشا في تيمبون كارامتان تنافو ما لين سالين حرام سلاني مغربا يونا دبر إشائي جماعة جينا كمتين صلاة جنشان سلاني مغربا يونا دبر خراو دو ديمتو يجو أكملت صلاة سيمين جاو كملت تاتي على كل حال يوم مسجد ديتي مسجد يو غرتي إشائي كامن إشائي وجي صلاة كسي مغربا كي صلاة أكس يوم منا خيدي قلتمو مسجد تيني دورا مغربا صلاة إشائي دي صلاة هذا هو هاي غافين اتانتو وبلدي تنيتا كوان جتو يروم بيجرو خيستي مجا خريستانا تكو جول جالچو توري شيطاني جدو تنجسيني وان سلالمني دلغوس بدي دليني اما مو غام بيجر ربا فدي وغا رافين بيجنما خيس جرا وغا جافا عمره لي غودي ربي خيبو توبد ايغان توبد انا كان توبد غنا بدي سنتي سندي بوجي ربي خيا مردين جرا بدي نرجرتو نجرتي هي اتقاما لكو قدو ونجرو لغادا دبرتي مسلمة تكا إيرا كريستانا والجل ديمو في بدي ولد لغو دبرمان رافرتا بدي بليستي زنادا خاتي بيغرتي وني دايتي بيغرتي عربايتو دايتي اچي توبة ديبتي عمرا لي دايتي التائب من الزنب كمن لا ذنب له نمني غرتي توبة غم ربي ديبي أكنما ديلينك أمنيتي ربي سبحانه وتعالى سيف ديسا ربي غفور رحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا تنافو توبة رقادا يو غرتي كما ربي ديبتي رب العزة والجلال سيف ديسا وقتي دي أكس هاي غافي سغل انو تنا ترى تكخيس ميسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفعنا كريستانيش غافي دبو بابا انترى دكو نمت جربي يا كافرة متى كافرات يعني مسلمة نمت كده كو أسي سعودي كده كده تبري بدري ولا ده انت هيدا نكانا أقول نكان تو مية كم تا الجزاء أكاشيراتين مارول فالدين ده بيني كايدا شوبر بادمو إنه كادي بيدا كونتي كامان كابو أكمل تركت دجرا إبتدى ولا ده دوم إبتدى ولا ده دوم نكانا ما قول أسريادتي wanti sun maanni namichi laaldan uzaata nama waa beeku nama quraana qara'ee nama kitaaba beeku qaadiidha inni qaadiidha ka 300 fudhatu kun qaadiidha obbolees qaadiidha ka jidde riyaadii fudhata akkanatti mee waan siin jedhu na dhagaye kana dhagaye akkana 300 fudhatee ni kaa godhu kun qaadiidha hin jee sheekh mee ati alaa kullaal mee maal jee nama khabiraati خبيرة جندات لبسها دي فلاتي انت الخريستانا نتها نخانجي نخا غوريجي خبيرة متي يتبياباتك
نخاني تاها سيرمتو سما بدين نجرو جي دبا سدي فراتي دولار مال ريالا نخان أبغى إسين كريستانا المسلم إني نخان أقول إني خان كي يكون أكمل نتامو هنتو إيران دي بيه هارتي ردمو مالي إسا كفو سنتان نمون دافع كسي قدا جري بس دولتي ونكون أكمل لا ما دم وإني وليس بقادين درا غرتي قاديمتي شيخ غندات شيخ غندالي يو إمام غرتي غندا خبيكما يوتي يو مري خغني نخاغدو غافا غرتي أبامتي يونجر يوم يوم كريستانا تاتك آدي جيسن يقولون يوم يو أهل الكتاب تات أهل الكتاب تو مالي بيكم يوم تندفتي سودي جرتي كريستانا أمانتيسي سير جلديمتي إيسا جلديمتي إيسا تونيت أمانتيسي كم يوردفتي تنافو دبرتي كريستانا تأهل الكتاب سرين تين رورك ممنوع فودون تكسن تلمدا خبير غنداغن خريالا دي بس دي فراديد مغرتين ما يوفوني خايدغن ومن العجائب ومادات حتى دبرتي مسلمان لا يوهيدي ودو هذا أبانيسي ودو جيرو نمني برا نخاو قدو انجيرو نخانا كسي انجيرو نخان ولي دامبلا انتو لا نكاح إلا بولي هيا بليان كينيا نبرا سلاني مغربا جاء جرا تليفوني كينيا زانو إيجا تليفوني زاني سرازني زانني ولا رجروان تيف سنيبو سجنتا تينيا أسدا بورا بدر كمنا يا ربي كينيا تاتي تربي بويا كارا هنگا ولد ديبنوتي يخاو بويا كارا درتي يو غافين تيسمبا يتي ولد ديبون كينيا ني مالا سنيبو الرافا سينغي ولد دامن ندو بري ديني يانا أي إن شاء الله أرى تلفتا سنقبل إن شاء الله فتنة أدان نخانا ورين غافي قبدن غري بروبيرا نقول تاجان بليان كينياني غافي تيسني ترغدا تشرا ترتيبا ندوت أكما نزدو سنين مسيجي دبسون دونا بايتين راس لالنا سنين جچا نغاس ولد دامنا نوستي سنيس ورا وان دغه فيدم ربنا وعبد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغيت